Kaseng Khasi Students Union KSU nagajing sedang menpenyang yang kekerdop talasi menderi haka henriu terik naitung arajar pesau haka senong paham maulen Riboy District kalau beteng yang gajing talasi mender sahaki senong kitau kamtam haki jaka ki badon ki kampentri ke badon ki barjela kum kinong bela haka jing sedang kabakala sedang naduk ke praterik naitung arajar pesau ke KSU kelalap yang gajing bomdon kita ki barjela ki bomdei kinong senong jong kani gajela ya ki work permit kabadai ban pinbiang do kontraktor ni ka company parkani kala beteng haka khandai trik naitung terter hadu minta ka sngi ke spo trik naitung arajar arpsau haka than laimkra katkum ka KSU ka pensngo bakani ka sinjam kadai na ka jingbom la pentrikam ka sarkar jela ya ka work permit bat MRSSA bat kumjuru ka jingsa teng ban yo ILP haka jinglai khendra ka than laimkra ka KSU laimkra unit hapo ka jingilam usambarmi lingdo u president Bad Ubrandon Chang Pliang, kumu General Secretary kala lap adu ripu arngot kinong trei ke bom shibla doni ka work permit kumta ka seng kala phano eki banlet phai pat shiki jaka baki shong kisa bat kumjuru banlap baki don ki khna ki badang red hakarata ki belawan ban bela hakate ke jaka Ini dia tengah kalau kan ini dia kami pak bukan kemenang ini kami ya contoh dalam insiden belen apa yang dia kami so bija tak kemudian apa yang Kalian jangka KSU lain krai unit kalawan ban inspect ini ki construction site agak lek cungi ngilap bun ba niki construction site di dana di sebun ba tegi labor ki ba degi migrant bawan niki wei ki jaka te hadin bagi lay adep banya baik kita kikot kepada kam atkum ke jingdan kam hak ban petre kam kita work permit ilalap ba sibon ni migrant kim dadon syai kita kikot kisla atkum ke bedai hak kinyo ban rung chane pakinyo ban belas ni hak jinglap jingi bon bagi dan kini child labor adu kum basausan teli ki sausan ngut ni kita migrant workers ngilap identify kita ki minus te ngamtip pakaan kali ayu holar kini but kini kala isu yo ban wan kertep ban rung hakanuk penta kat kum jinglap jing hibon ni kita kinong trade kumdan wat tangi ki epic ki adhar dan ni kita ki dokumen ban pensisha we ki de kinong India te nakaleng chongi ngisam ane ka kam ngimlam pedang te bat nginum song thaj hiru banang ni smart nginang yit nginang trade system bat ngin le ka ek badan kam thanang ba kini ki ba wan ban belas ngi pintu jaj kamtam bagi num ailat iki namar ba kamdai hiru karukom namar bagi ngisngo ba katkum ki jingdan jungi ki bun hi thragi jungi ru kila ban bentrei ni kam kidan ki minus ru ti ki liberals ki barang dei hapo khat prasnam de nimtek ba na kaliang jongka infiltration gile yu na kaliang jongka ki bari bon pek ki officer jok labor department ki bon check ni kita ko mana ni hapo ka Manipur bahawan ru milalap ya kata de bat kimbiang ya kani ka work permit ni la shim ya ka sinjam da ka ba ni la pha no ikini ki nong tre shala ki shlong ki tha ki jong ki bat tat anda ki la biang ya kata ka work permit ni sa ki sala ban tre biang kani ka jela ka jong de ka jong poru na kwa banong ba pi na kaliang jong ka ki borsnong kidepan baik perman ba nomor ba kilabun ba kini ki liberals ki bon trace ni ki ju wat yeng wai sini situ pat aga ju poru ki ju anda ki layo yeng wai claim the register hasnong athau ki wanyalam ya ki lok ki ki kun ki juki ki kimi ki pa juki bat adin kandiat katu anisnam kila yo saka residential certificate kila kala ginong song kila yo saka epic bagi tabut de nakaliang jongka ki sulem krak ni kedukan pam ya ki borsnong rubakin baik perman bai kini ki ba amri bon ailat amar ba yo se la shay hadin abut ki bon jinjari de ki bobut ki pateng ki ba hadin ki jongi ki sulem krak kani kamai ka tang sisin bangin check di kop islah henry nakapor sa kaporu ngin persang ban ngile kat bala hai ki bor kabor ka jongi bangin pek ya kini ki immigrant workers ki bon trace ni lada kimbiang ki kop islang imban si bangin hapshim sinjam bangin hap pen phai ki
shalagi sunong ta pat ka keren halor ka jingja ka buminin ha ka ba nakaliang jok police department kila thang ya ka kherdok kemudian apo atomer ka ILP check gate kepala penyeng kepala erect da ka KSU central body ni sngo kia halor kata ka jingja ha ka ba ki thang ya kata ka check gate ka ba baik ka ba yada ya ka jek bener habang ngimyo ka implementation jo ka MRCC ro adu mentar kampat penyak pura ba dia ka ILP ngimyo henry ngi hapan sim lara ki concern authority scheme sim ya kata ka senjam ban enforce ikini ki acts tinggi nakaliang jo ki sim ngimban se bangi hapan sim ala ka jong ka kti bang jing keli bangi bu kolong spo ka ki concern authorities kum ka infiltration ba kile yu kumno gi yo panrung gini ki prio shani but kawai kalong bagi jinglik khanra jungki ki lek apok ki construction site popli ki barik paria jungki brio henry ki project ki bahe pat nimi ba kadan kata ka stiff custom nganong custom checking nakaliang ka jongki te kani kalong bias pat ni ila syam ba himla wan padiang ni ta ki rin nakaliang jungi pat ni hapan ya porok min haban sim kumju ladaki le bakla baki ya lendat ya ki an bolaku जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।